informacije o Men's Health izazova saznao sam čitajući časopis Men's Health, delo mi je prilično zanimljivo jer me je zanimalo koje namirnice bi trebalo da se unose tokom treninga da bi se dobila mišićna masa i da bi se smanjile samim tim mase naslage. Pozdrav čitaocima Men's Health časopisa, nalazimo se u Sportskoj akademiji Kočević. Pored mene je Uroš Pakić, jedan od učesnika Men's Health izazova. Uroš je došao sa ciljem povećanja mišićne mase i smanjenja masnih naslaga. Jedna od vežbi koju Uroš izvodi za leđa je i mrtvo dizanje. Početni položaj kod ove vežbe su noge koje su ispod šipke, cevanice su 2-3 cm od šipke, oslonac je na pete, zadnjica je spuštena dole i tokom cijelog izvođenja vežbe kičma ostaje ispravljena do kraja, što je najbitnije da ne bi došlo do povrede u donjem delu. Trening imam 3 puta nedeljno, obično ponedjeljak, sreda i petak. Zadovoljan sam, to jest prezadovoljan sam svojim trenerom, jer da nije njega teško da bi se ovakvi rezultati postigli za ovaj kratak period od 6 meseci. Prvi trening radimo grudi biceps, drugi trening radimo ramena i noge i treći trening radimo leđa i triceps. Konkretno koristimo Twin Labove suplemente, pre svega whey protein, takođe sam koristio omega-3 kapsule, niacin kapsule, gainer i prezadovoljan sam za sada, uspeo sam skinem za mesec dana 5% masti i da nabacim 2,5 kg mišića, što je za mene veliki uspeh.